Kırış yesin bu. Olduroq kim abi sizde ben bu bozkırmasından aldım bir adım katladım. Ünlü qaraman. Kimdir tagani qoqib ustiga sovarsa yana bosqilarman-da endi. Kettik. İşte pakrovkadan pomidor alıp kelgenmişten. İçin geçsek bu pomidorlarda jasal çıkan ba elinden tege. Mumda eкен de içi. Yani bu şalakka öyle nemesek bu degen içi вообще mumda eкен de. Резинка moya вообще. Mumda kat вообще çölbet kim резинка eкен de bir yağı. Pomidorda avayla alıp alsanlar ayva yapasını yoksan bu pomidoru da. Yani вообще içi резинка. Onu kutayları şunu aralashtirıp jeyetsen mi? Mumda резинкалар болкен. Помидорду авайла алып жеп жүргөм, ол бизле pakrovkaдан эле алганбыз да биз. Карайсыңар, ичи вообще тышы кабыгы мындай сышылат экен да, ичи мындай вообще резинка экен. О. Билмем, кап-катуу резинка. Авайла алып жүрсөм, помидорду да карап.